AFC M23 isohoye itangazo rikomeye cyane. Iri tangazo rya M23 rikaba risohotse mu gihe hashize iminsi hari ibitero bya hato na hato bya Kinshasa, ubwo ni FDLR, FRDC, abazarendo, abarundi, abamercenaires ndetse n'abandi bafatanya bose ku rugamba, nyuma y'ibitero bikomeye cyane ndetse n'ubwicanyi bukomeje kubera muri Uvira ndetse n'iterabwoba rikomeye cyane, amahudi yatandukanye ndetse n'ibigaragaza ko muri Uvira abatutsi bashobora kwicwa isaha yose, bakicwa bose nta n'umwe usigaye. AFC M23 isohoye itangazo rikomeye cyane kandi rishobora gutuma hongera kuvuka intambara mu bice bitandukanye harimo na Uvira ishobora kwigarurirwa na AFC M23. Bisa nkaho AFC M23 itanze impuruza nk'uko tugiye kubagezaho muri iri tangazo rikomeye cyane ryashyizweho umukono n'umuvugizi wa AFC M23 mu bya politiki cyangwa akaba umuyobozi w'ishami rishinzwe itangazamakuru Lawrence Kanyuka. Twize cyane rero ni itangazo ngo ry'imamo cyangwa ry'ukuri ryo kwa 11 Nzeri 2025. Ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC M23 riramenyesha umuryango mpuzamahanga ndetse n'imiryango yo mu gihugu ku bwicanyi ndengakamere n'imirwano y'ubwicanyi bukomeje gukorerwa abasivile b'inzirakarengane n'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa, cyane cyane FRDC, FDLR, inyeshyamba za Wazalendo, abacancuro b'amahanga ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Ku mirongo yose y'imbere harimo n'uturere twuzuyemo abantu benshi cyangwa dutuwe cyane n'abantu benshi nka Kibati na Kasopo muri Warikare, kimwe na Bibwe, Hembe na Ruhinzi muri Masisi. Izi ngabo zirimo gukora ibikorwa byo kurimbura no guteza ubwoba. Izi ngabo zikorera ibikorwa byazo biva Uvira ku mugaragaro kandi bizwi na bose. AFC M23 yamaganye bikomeye imvugo z'ibirwango, imyitwarire idakwiye ya kimuntu, ibikorwa by'ubumara, ubwicanyi bukomeza kongera gukorwa n'igitutu cy'ubwoba abantu bacu cyangwa iterabwoba rikomeye cyane rishyirwa ku bakunzi ba AFC M23 muri Uvira, Beni na Ituri, ngo ni iterabwoba rikomeye cyane bamaze iminsi. AFC M23 yumvise amarira n'amarangamutima by'abaturage bayo kandi irahamya ko aya mahano atagomba gukomeza kwirengagizwa. Ubufatanye burongera gushimangira cyangwa ihuriro Alliance Fleuve Congo irongera gushimangira ubushake bwaryo budacogora bwo kurengera no kurinda abaturage b'inzira karengane. N'itangazo ryashyizweho umukono na Lawrence Kanyuka ndetse akaba ari wamaze kurishyira hanze. Ibi rero biratujyana hehe? Biratujyana kwimaza iminsi biba nkuko twagiye tubibagezaho mu bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'ahandi muri Kivu y'Amajyaruguru nka Warikare. Hakaba hakomeje kubera ubwicanyi bukomeye cyane, ibitero bikomeje kugabwa kuri AFC M23. Ibi byose rero bikaba bigaragaza ko intambara ikomeye ishobora kongera kuvuka. Ni nyuma yaho ibiganiro by'amahoro bisa nk'ibyahagaze, yaba ku ruhande rwa M23 yaba ku ruhande rwa Kinshasa. Bose bagaragaje ko hari ibibazo bikomeye cyane bitatuma ibijyanye n'ibiganiro by'amahoro byaduha bikomeza. Ibi rero bereka tuhite bitwerekeza neza muri Warikare. Muri Warikare hashobora kongera kuvuka intambara ikomeye cyane, dore ko ngo AFC M23 ikomeje kongera imbaraga, ikomeje gushyira imbaraga kongera abasirikare hafi ya Pinga, bikaba byateye impungenge abo ku ruhande rwa Kinshasa. Amakuru avuga ko hashize ibyumweru birenga 2 inzego z'umutekano zitandukanye hamwe n'imiryango ya societe civile bakomeje gutanga impuruza ku kongera imbaraga ku myanya y'imbere saya AFC M23 mu gace ka Kisimba, akarere ka Warikare, mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho ni mu bice bya Mpeti, Katobo, Ihula na Iteya nkuko ayo masoko abivuga. Intego ni ugutera igitero ku mujyi w'ingenzi wa Pinga, aho abo barwanyi bashaka kwigarurira bakongera bakahafata. Kubera iyi mibereho ngo abatuye muri ako gace barasaba inzego z'igisirikare za FARDC kwihutira guhagarika umugambi w'inyeshyamba za AFC M23.
ngo ntibavuga uretse gufata umujyi w'ingenzi wa Pinga. Murabizi neza ko Pinga niramuka ifashwe Walikale hagati nayo ntihazagira ituze. Nibafata Pinga bazakoresha iyo nzira ngo biyubakire intwaro zabo n'amasasu cyangwa bakomeze ibirindiro byabo. Niyo mpamvu dutanga impuruza ku nzego z'igisirikare, bibe maso kuko dushobora gutungurwa. Inzego zigira icyo zikora kugira ngo zikumire uyu mugambi w'inyeshyamba, nk'uko umwe mu baturage b'ingenzi bo muri Kisimba yabibwiye Actualité.cd kuri uyu wa mbere. Mbibutse ko iki ari ikinyamakuru kibogamiye kuri Kinshasa. Ayo ibijyanye n'ayo mabarura ngo ntabwo agarukira gusa muri Kisimba, cyangwa uko ibyo biri kuba ngo ntabwo bigarukira gusa muri Kisimba. Mu gace gaturanye nako ka Ikobo, inyeshyamba nazo ziri kwiyubaka muri Bukumbirwa na Rusamambu, kandi ziri no kwiyegeranya mu gice cyo mu majyaruguru ya Kisimba, kugira ngo nk'uko ayandi masoko yaha bivuga, ngo izi nyeshyamba za M23 nizo ziri muri Mpeti zigamije kuba zakwigarurira Pinga. Mu nama yabereye i Birombi mu cyumweru gishize, abo barwanyi bategetse abaturage kuva muri ako gace, bavuga ko bagiye gutangiza imirwano vuba. Hari uwagize ati, turabizi neza ko inyeshyamba zafashe umuhanda wa Bukonde zishaka gukoresha inzira ya Munsanga ngo zifate Pinga. Bamaze kubitegura byose, ubu turi mu bwoba bwinshi kuko bashobora kudutera igihe icyo ari cyo cyose. Twamenye ndetse ko intwaro zabo zikomeye zageze Impeti ku wa gatanu w'icyumweru gishize. Turabura inzego zibishinzwe kuko ntidushaka ko havugwa ko tutatanze amakuru, nk'uko umwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze yabivuze. N'inzego z'ubutegetsi bwaho zatanze impuruza ko kuri uko kongera kwiyubaka kw'inyeshyamba mu gace ka Pinga bigatera abaturage baho gukomeza kuba bafite ubwoba bwinshi. Ngira ngo rero murabyumvira neza uburyo ngo AFC M23 ikomeje kwitegura isaha yose ishobora gufata Pinga. Ibi kandi bikatujyana ku bikorwa bikomeye cyane by'ubwicanyi bikomeje gukorwa na Wazalendo, ititaye ngo uyu ni umwana, ititaye ngo uyu ni mukuru. Ikaba yasohoye abanyeshuri n'abarimu mu mashuri ibakangisha kubica. Bimeze bite rero? Ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro rya Wazalendo rishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ryirukanye abanyeshuri n'abarimu mu mashuri yo muri teritwari ya Kabare na Walungu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibikorwa byo gusura abanyeshuri n'abarimu mu mashuri byatangiye tariki ya 9 Nzeri 2025. Amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza bose bahunga abarwanyi bo muri Wazalendo, bababwira ko kwiga cyangwa kwigisha kwabo ntacyo bibabwiye. Umwe muri Wazalendo yumvikanye avuga mu rurimi rw'igiswahili ati, abanyeshuri dusanga bari kwiga turabica. Ndabivuze nta mishyikirano irabaho. Undi murwanyi yagize ati, abanyeshuri bose, umuntu wese ajya iwabo kandi urajya ku ishuri arapfa. Twanze amasomo, twebwe Wazalendo turayanze. Abarimu n'abanyeshuri bashaka gupfa bajye ku masomo. Turabatwikirayo ibihuza nkano byanyu, ngo turabatwikiraho ibihuza nkano byanyu, ngo turabatwikiraho izo uniforme zanyu. Byumvikana ko aba barwanyi bahagaritse amasomo kubera ishyari, kuko hari aho bagira bakabwira abanyeshuri ko batagomba kubabwira mu Gifaransa kuko bo batize. Ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa ryamaganye uguceceka k'umuryango mpuzamahanga, imiryango y'ubutabazi n'abaharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu gihe Wazalendo ikomeje ibikorwa byambura abaturage uburenganzira bwabo. Umuvugizi w'iri huriro Lawrence Kanyuka yashingiye ku magambo yavuzwe na Wazalendo agira ati, aya magambo ashora abantu mu bwicanyi n'ibyaha by'intambara agamije gusenya hazaza h'abana bacu. AFC M23 yamenyesheje umuryango mpuzamahanga n'imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ko
gukomeza guceceka mu gihe ubugizi bwa nabi bukomeza ari icyaha gikomeye kigomba kwamaganwa. ngira ngo rero ngo murabyumvira uko ibintu byifashe nyuma y'itangazo twatagiye tubagezaho rya FC M23. Ibintu biragaragaza ko imirwano ishobora kongera kuburwa. AFC M23 ishobora gufata Pinga, ishobora gufata Uvira ndetse n'ahandi hantu henshi nk'uko twabagejeho muri inkuru yose uko yakabaye itabare abaturage. Nubwo mu nkuru twabagejeho ibyavuzwe ngo n'abayobozi b'inzego z'abantu n'abaturage, ubwo nubwo kuko bari mu maboko ya FARDC, naho ubundi turabizi neza ko bose bifuza kubagira amahoro nka Goma, Bukavu, Masisi, Rucuru ndetse n'ahandi hatandukanye mu bice AFC M23 yamaze kwigarurira. Ni Pilot News TV, ndabakunda cyane, mukomeze bane natwe.